Nyuma y'inkuru twabagejejeho mu kanya yihagarikwa ry'uwari Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco bwana Bamporiki Edouard, amakuru mashya n'ay'uko Urwego rw'Igihugu rushinzwe Ubugenzacyaha RIB narwo rumaze gutangaza ko rwatangiye iperereza kuri uyu mugabo, aho akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIB yatangaje ko iperereza ku byaha akurikiranyweho rikomeje mu gihe afungiwe mu rugo. Kuba Bamporiki akurikiranyweho ari we mu rugo ni ibisanzwe, kuko umugenzacyaha ashobora gutegeka ko ukekwaho icyaha atagomba kurenga imbago z'ahantu runaka. Iperereza kuri Bamporiki ritangajwe nyuma y'amasaha make hasohotse itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko yahagaritswe ku mirimo. Mu bihumbi 2019 nibwo Bamporiki yagizwe umuyobozi w'itorero ry'igihugu, nyuma Umukuru w'Igihugu amuha inshingano zo kuba Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Simeon Stizo Muhumuza, ONENATIONRADIO, ijwi rya diaspora i Kigali. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.